Agi la wazwen. Yo! Mwen te sam baba malo la men. Yo, men a jwa men ti te vin avèk lòt ti babi a men. Wè jan an fòm baz. Yo, sam di ate red baz. Yeah, man zè moun fòm koka men. Men gò se moun dat. Bak achè di baz manji. Yeah men. Oh, ti fòm sa moun chè, jan kampe men. Tout gat fòm manji men. Yeah, mwen gen madam men. Ki ba madam a pale nan? Ki ba men konde li? Ma fè tout mwen posibou mkazi manji baz. Madam a pa konde man. Ki ba madam a pale nan? Yo baz, nan travay sa men. Yo tan nou fè moun travay di men. Mwen ba kompon nan. Mwen wè kite travay sa papa. Oui baz, yo, mwen be travay la fò men. Yo ba travay sa men. Ki ba fò, ma pa men nan do travay ma pale chéri. Ki ba wè pale la chéri? O bon nou travay chéri, fòm din kop pou mba ou. Chéri, sou ba travay ma pale, ok? He needs some milk.